تو روسیه به اختیار خود رفته. خوزی بعضیا بیستم بگن که بچه گذروندی. البته که روسیه به اختیار خودمون اومدیم. از یک پهلو فکر کنیم به اختیار خودمون اومدیم. لیکن اصلیش اگر که ما چقدر فکر کنیم برای چی تو روسیه دایی؟ از زن و فرزند دوری، از پدر و مادر دوری، از یار و رفیق دوری. بله ترا شتکش کرده روی نکردن، لیکن تو نگو که به اختیار خود روسیه رفتگی. تو مجبوری. فهمو؟ تو مجبوری. همه سلام علیکم دوستان عزیز، خوش اومدین به کانال اسیم شریپов. من هستم با شما مؤلف این کانال محمد شریپов. یک چند روز پیش گپ زدیم درباره جنگ و فهمیدم که چگونه مردم همچون پیشکا استفاده میشوه، مخصوصا مهاجری تاجیک و خیلی هم علامه که در یک جنگی بیگانه و همچنین یک مینی اینترویو داشتیم از یک برادری که در داخلی میدان جنگ بود. یه سناریات قطعی چیزی قدیم زدنش اینمی قرکی کسوک شید. یک چیز ده حیران میشم که آدمی یافت میشوه که زیدی چونین ویدیو گپ میزنه. برای مثال می نویسن که هر یک آدمی که رفتگی به اختیار خودش رفتگیه. اگر تنها خوی نمیره هیچ کس مجبور نمیکنه. یعنی که مقصد این آدمو اونی هسته که برنامه ما چی لازمه، چی در کاره که تو را بگویی که نره. از یک طرف اگر فکر کنیم گپی تو درست میرسه، اگر از طرفی فکر کنیم که تو به عقل باشی. شتو؟ یعنی که من ترا به عقل گفته نیستم برادر. اگر همچون آدمی به عقل فکر کنیم، آدمی که تماما از عقل بیگانه فکر کنیم، این فکر درسته. لیکن اگر از دیگر پهلوش نگاه کنیم، البته که نه. چگونه؟ در این ویدیو میفهمونم همشه. نه یک مهاجری که در کشورهای خارجی قرار داره به خاطر کار با آنجا میروند. بعض کار نفر تجارت، شخص دیگری برای استقامت یا اینکه به مثل ما همچون دانشجو در ولیک بریتانیا. لیکن ما و شما الکن میدونیم که بیشتر مردم ما در فدراسیون روسیه محض به خاطر کار میروند و هر یک کشور موافق قانونش شخص مهاجر در اونجا باید که سبب داشته باشه برای بودو باشش. یعنی که چیزهایی که من در بالا نامبر کردم اینا استاتوسای خودشون دارن که تصدیق میکنن دانشجو بدن با شهروند حقوق میتیه که در اون کشور بیسته. بله ما و شما میدونیم که این گپ ما با اون شخصای گفته استم که در اصل با فدراسیون روسیه به خاطر کار رفتگن، نه اینکه دانشجویی. لیکن با وجود این شما میتونین که بلیت دانشجویی داشته باشین. وقتی اون معرفی کنین همچون دانشجو، نه برادر. ما حجت های قلبکی را هیچ وقت توصیه نمیتیم. رقم هایی که در روی اکران میبینین شما میتونین مراجعه کنین. شما در اصل هم دانشجو میشین. نام نویس میکنین. خطونه در مکتب و درسای شما توسط آنلاینی میگذره. خطون علاقه کنین، پرسین. رفتی کاریشون خدمت رسانیشون با شما اگر که پیسند اومد میتونین که همکاری کنین قدشون. اگر که نه او طرفش دست خطونده مراجعه کنین. اولا دوستان ما میخواستم درباره یک چند رسم گپ زنم. چی بعد دربارش گپ زنم، نه اینکه نشان بدم. انقدرش نشان میتیم لیکن روش میپوشونم و شما میتونین رسما را ببینین کشوده در تلگرام کانال. ما بسیار چیزهای دهشتناک ده میگم که نبینین، یا که مثال زنها باشه یا که کودک‌ها باشه، یگان آدمایی که دلشون سلابیه نبینین. میگم ایرا میگم که همه ببینین، به همین درجه را ببینین که به همین درجه را تاثیر برسونه که خطون جنگ رفتن یه طرف بیسته دیگه امره تا بگوی نره. اگر بفهمی که میره برای سرش کنی به خپی پوشا ببندی که نره بگذار که به شما تاثیر برسونه. و ما در اینجا دربارهشون گپ میزنم. شما میفهمین که چگونه اگر کم گپ زنیم و بسنده باشه میتونین ندروین تلگرام تماشا نکنین. برای مثال رسمی که این زمان ما کشودگیم با مثل یک جنده لباس به نظر میرسه، لیکن جنده نیست. اگر که نگاه کنی کلا دیده میشوه و از پشت کلا خونه ممکنه که با فکرم اون طرف مغزو هم برآمدگی باشه. این آدمی هست که در جنگه. در اینجا اگر ما ببینیم آدم به همین درجه را سوختگیه که میگوی در بالاش رزین کشیدگیه. شما دیدگین جایهایی را که پرتو میپرتوین، پرتوگاه هسته و در داخل هم پرتوگاه شما تصور کنین که آدم هم پرتوین. این همه خیلی درجه دیده میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دیگه تقریبا ممکنه با 8 دبو هست. همه خیلی جسدها پرتوفتگیه که پوران یک تاش یک طرف یک تاش یک طرف. انا جای دیگه باشه با فکرم پورو را در وقت جنگ جمع کردگیشون تونسته آوردگیان. ما در اینجا حسابشم نمیرم، با فکرم خیلی هم دشوار حساب کردن ایناش. و از همه در دهشتش اینه ای طرف که در اینجا دیده میشه حتی کسکای سرش
ҳифзш карда натонистай, мағзои сараш як камтар дуртар аз худаш рехтагиай. ман аз ҳамин суратша ман намедонам ки агар шумо бинен чӣ гуна як даҳшат дар шумо мераса, лекин барои таъсири дар ҳамин одаме ки дар анҷа менависа ки ба ҷанг ба ихтиёри худаш мерава, таъсир бараса ки ҳамин одам ё ин ки одаме ки бидона ки чунин шакл мегирад дар ҷанг мерава. ман ира ҳамаша дар телеграме партонбардора ссилкаи телеграм дар якум комментарияй бидроем бибинен. ман баъзе чизои даҳшатнока мегум набинед, барое ки ҳолато чие, ман даҳшатиро нақл кардам, аллакай медонед шумо, лекин бидроем бибин то ки дар шумо таъсир бираса, фикри ҷанг рафтана накунед. ин якум ҳадафи ман. дигарашта мегзарем. дар бораи сухани ин бародар ки ман гуфтам, агар ки аз ҷиҳати беақлӣ фикр кунем, метавонад ки фикри дуруст боша. барои чӣ хотир? дар умум як бор фикр кунен гапа ба ихтиёри худшон ҷанг рафтагиян. агар нафорад намерай, ҳеҷ катра маҷбур намекунам. ба наздикӣ иншоаллоҳ вақт шава, ин бародар алоқада буброя, одамера ки аз спецприём бурдагиян, ба гуноҳи ки рафтагия, чӣ гуна рафтагия, ҳамаира муайян мекунем, алоқада буброя, агар ки зинда боша. баъдан шумо бифаҳмед ки чӣ гуна мешава ки одамо ҷанг мерава. ҳама одам ба ихтиёри худаш ҷанг намерава. сабабҳои ҷанг рафтани ҳар як шаҳрванди тоҷик дар ҷанги Федератсияи Русия сабабҳои гуногун дорад. кадом одам ҷанг аз вақти хуш мерава, кадом одам ҷанг ба ҳамун сабаб мерава ки мефораш. инҷо он ҷой нестай ки аз вақти хуш равӣ. ҷанг он ҷой нестай ки аз рӯзи хушд равӣ. чӣ гунае ки ман дар боло гуфтам, мардума ба ҷанг даъват кардан дар чанд роҳҳои истифода бурдан, ё ба зурӣ, ё ба зорӣ, ё ба зар. ин барномаҳоро агар шумо фаромӯш кардем, ман дар хеле ҳам осон мешава фаҳмонам ҳамин хел масъалаҳоро, вақте ки қатъи чунин одам дар алоқа бошам, гап занам тавассути ягон прямой эфир ё ин ки занги телефонӣ боша. хеле хуб мешава якчанд савол доштем, ку дар бораи ихтиёри худаш. ман асосан дар бораи ихтиёри худаш гап занам. одамера ки мегӯяд ки ҷанг одам ба ихтиёри худаш мерава, буфораш мерава, нафораш намерава, ҳамонро ман як бор худша пурсам ки дар ҳамин ҳаёт ба ихтиёри худаш кадом кора кардагия, кадом кора ба ихтиёри худаш кардагия. ту Россия ба ихтиёри худ рафтаӣ. ҳозир баъзеҳо бестан мегӯянд ки бача гузарондӣ. албатта ки Россия ба ихтиёри худмон омадем. аз як паҳлу фикр кунем ба ихтиёри худтон омадем. лекин аслиша агар ки мо чиқиртар фикр кунем, барои чӣ ту Россия даӣ? аз зану фарзанду дурӣ, аз падару модару дурӣ, аз ёру рафиқат дурӣ. бале тура шатакаш карда роҳӣ накардан, лекин ту нагӯ ки ба ихтиёри худ Россия рафтагӣ. ту маҷбурӣ, фаҳмо? ту маҷбурӣ. ту агар дигар интихоб медоштӣ дар муқоиса ба Россия рафтан, дигар интихоба мекардӣ. Россияи плани Б, на ин ки А. плани А як кори хуб, шиму костюм пӯшидагӣ, инаи буд плани Аи ту. ту дар вақти донишҷӯ ё ки мактаб хонид ҳеҷ вақт фикр намекардӣ ки ман Россия мерам шкатурҷик мешам. ин орзуи ту набуд. имрӯз дар амал ҳамун кор рух додестай. ту мегӯӣ ман ба ихтиёри худам рафтам? не, ту маҷбурӣ. савол: барои чӣ маҷбурӣ? вақте ки мо дар ҳаёт чунин саволҳо бутием, ҷавобҳо пайдарҳам баромадан мегиранд. баъдан ба мисли ҳаминам нагем ки бародари тоҷике ки дар ҷангай мурдай, бародари тоҷике ки дар ҷангай. дар ҳамун видео ман ҳатто бародар Раҳматӣ, Коля тоҷик бародарамонро мисол овардам. яъне ки як мисоли ҳамин одам барои ҳамагон маълум буд. магар ин бародар нияту ҳавасу орзуҳои ҷанг рафтан дошт? не. суол: чӣ гуна ин кор рух дод? барои он хотире ки бо мардум алоқамандӣ дошт, кӯмак мекард мардумда ва дар болои и душман дошт, ки дар натиҷа дар доми душман афтид ва бо ёрдами Лангулию Момаҷон ба маҳбас афтид. 100 бор эсим шариф омад, қоил нашидам. ки бояд аз маҳбас мебаромад, бо ба ёрдами Лангулию Момаҷон натонист баромада, ки ягона роҳ аз маҳбас баромадан монд ба ҷанг рафтан. ҳамин гуна рафту аз дунё гузашт. дидем ки чӣ гуна мешава. ба ихтиёри худаш рафт. агар ки пурсиша ҳамин хел одама ту ба ихтиёри худ омадӣ, мега бале ман хулоса баровардам ки ҷанг бирам, на ин ки дар маҳбас бумрам. савол: ҳамин хоҳиши худаш буд? аз як тараф бале, аз тарафи дигар не. аз тарафи беақлонагӣ фикр кардан бале. агар ки камтар чиқиртар фикр ки не, ин одам маҷбур шид. ҳамин гуна аксарияти мардуме ки дар ҷанги Федератсияи Русия ҳастанд маҷбур шидагиянд. дар барномаи пешина тахтаи шахмат дар инҷа мондагӣ буд. агар ки дар ҳамун ҷамъ боша одаме ки нафаҳмида боша, ман дубора ӯ тахтаро бароварданам шарти зарур нестай. лекин мардуме ки дар Федератсияи Русия ба ҷанг рафтидагиянд, аз ҳар тараф нишонаву сабабҳову
ҳаракатҳои ӯро ба ин кор маҷбур сохтагиай. Касеро пастава кардагиянд. Дигарра ҳатто дар бораи як каси чунинам гап задем, ки паставитш мекунанд, гунаҳгорш мекунанд ва таҳдидш мекунанд, ки ё ин ки 10 сол ва ё ин ки ҷанг, то ин ки 10 сол нашинӣ. ё ин ки 7 сол гуфт, ё ин ки 10 сол, агар хато накунам. Бисёриҳоро пастава кардагиянд. Бисёриҳоро таҳдид кардагиянд ба ҳабс. Бисёриҳоро бурда ҳабс кардагиянд, то ин ки аз он тараф пешниҳодшон кунанд, ки биё равем 1 сол ҷанг мекунӣ, баъдан озод мешавӣ. Пулу мол, шиноснома, шаҳрвандии Русия ва тоҷике ки мусалмонай, русский не сдаются гуфта медава бад айдами русо дар дами тиру танк. Суол мешава бад. Ба ихтиёри худаш рафтай? Ту мегӯй бале, метавонист ки нарава. Метавонист ки нарава чикор куна? Дар маҳбас бумра. Метавонист ки нарава, дар маҳбас беиста. Ё ин ки бирава, дар маҳбас набеиста. ихтиёри худаш буд. Ту ҳамин нуқтаро фикр мекунӣ. Ту ҳангоми шикастани шохи дарахт фикр мекунӣ, ки ӯ беқувват буд. Ту шамолро фикр намекунӣ. Ҷисми болои ӯ шох баромадагиро фикр намекунӣ. Ҷои дарахт қарор доштагиро фикр намекунӣ. Мақсади асосии мо, мақсади видеоҳо оне ҳастае, ки мардум фикр кунанд. Мотиватсияи чунин блогерҳо ба мисли Момаҷону Лангулӣ мотиватсияҳое мекунанд, ки мардум дар рӯҳбалад шава, мардум дар даҳшат натова ҷанг. Инамо ҷанга кӯмак кардастем, инамо либос рой кардастем, ин тараф. Ин як чизе ҳастае, ки мардума даҳшати ҷанга нишон наметиҳад. ҳоло ту фикр ки як чизеро ки ман дар ту нақл мекунам, модоме ки дар бораи ин расмҳо ман гап задам, як чанд сония ин расмҳоро мепӯшему, дигар тарафа фикр мекунем. Яъне ки агар ки ту ҷанг бирай, ту чӣ ба даст меёрӣ? Миллионҳо рубл, шиносномаи русӣ, қаҳрамони ҷанг, ҳурмату эҳтирому обу рӯ дар байни русҳо ва Лангулию Момаҷон тура либосаву хӯрокаву дигар чизҳо дар худи ҳамо эсиҳо бурда кӯмак кардан мегиранд. Як бор фаҳмидисти, ки чӣ қадар бартариятҳо гуфта шуд. Лекин ин хато ай бародаро, ин дурӯғ ай. Ира пропаганда меган. Яъне ки омодасозии шаҳрванд барои ҷанг. Барои чӣ хотир ин хато ай? Барои чӣ хотир ин дурӯғ ай? ба хотире ки ман дигар паҳлуша нагуфтам дар иҷа. Яъне ки чӣ гуна бояд гуфта шава? Гуфтан дар кор набуд танҳо ки ту ҷанг рафтӣ, соҳиби шиноснома мешавӣ ва соҳиби чанд миллион рубл. Гуфтан дар кор буд, ки агар ба шарте бигардӣ, шиносномаат метан. Лекин имконияти баргаштан 1% мумкин ай ки набошам. Агар ки ман инора бугум, дигар гапҳое ки баъданаш мегум, Лангулию Момаҷон либосатон рой мекунад, хӯрокатон рой мекунад, барои ту ҳеҷ мешава. Чунки ту фаҳмидасти, дарк кардасти имконияти баргаштанта чӣ қадар фоиз ай. Ту мефаҳмӣ, ки ман тура агар миллиард не триллиард агар бугум ҷаҳонро ба явазаш мегирӣ, ту мефаҳмӣ, ки чӣ қадар имконият барои баргаштан дорӣ. Яъне ки тарозу мемонӣ дар худат. Мара ба яваза чӣ метан, наметан, и ҳеҷ ай. Модоме ки ман баргаштан натонам зинда. Дуруст? Пропаганда ана ҳамира меган, ки ана ҳами мағзша намеган та. Ҳадафу мақсади ман оне ҳастае, ки мардума аз ҳар тарафи хубиша гуфтестан. Бирен шиносноматон метан, бирен пултон метан, бирен қаҳрамон мешен, дигараш. А ин тарафша намеган, ки ман мегум. Инаи даҳшатша намеган. И даҳшатам гуфтан дар кора, чунки одам фикр куна, одам ҷамъу тарҳ карда бутона, хулосаи аниқ бароварда бутона. Ва хеле ҳам курақл нашав бародаре ки ҳамин гуна комментария нависондагӣ буд, ки ба ихтиёри худаш мерава. Ту дар як вазифаи хонагӣ дар танҳоӣ шидӣ ё ин ки сарта дар таксарӣ мондӣ, фикр кун. Кадом кората дар ҳаётат ба ихтиёри худ кардаӣ? Ва чанд бор ту корҳо, амалҳоеро кардӣ, ки маҳз худ мехостӣ? фикри ахиратона дар комментария бинависем бародаро. Ин даҳшатҳо хеле ҳам зиёдае. Насиб боша бо видеоҳои баъдӣ мекунем. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.